بك خما ميغا أولتي فسرم أكما تلوفو بديران نخنتي هقا غرغروفي هقا بنو صفا كما كباتشو كم هقا بتوس هنم بسنه هندا ودان هقا لكي ستوفي هقا لكي فتوس أكم تهو أككمنو خنا هنداهو جتشواتي كشو خيستي خاي حديث بخاري نديس خيستي مال جير جمال ربي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا جلال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى جت سدي إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رحم الله رجلا سمحا جلال رحم الله جت جو رحم الله رجلا ربنا أرار مفتي الجمال ربي صلى الله عليه وسلم ربنا أرار ميف ربنا أرار موف ربين تولد يا أولدي تولد الآن ربين نيمان ربين نرتي أولي ولا كاوم تيرم تومتي وإن تودوا نعمة الله لا تحسوها أنا نيدران الرجل تسان الرت تنبرا ربين أرار ماس إسافا قدجي نما واسدين كان قبو نما واسدين كان قبوف ارجمال ربي صلى الله عليه وسلم نمني واسدين كان قبو ربين إسافا أرارم ربين اتحاتلت ربها بريج ربي سها ميدك سجيد دعاء قدف رحم الله جتي جو خندا رحم الله يجون ربي الرحمة قدف جتون أرارميف تولي اتئولي تولي دران إني اتئولي قبو سنرى خن دبلتا يجون نمني صفا سدين كان قبو رحم الله رجلا سمحا مالي ونني قبو سمحا جي سمحا جتون سهلا كريما سهلا أرجع لافا سمحا أرجع لافا مال رتي واسدير رتي نمني إرجما ربي دعائي وديف صلى الله عليه وسلم نما واسدير رتي دعائي وديف مالي ونسد ينسن نمني أرجما في لافين تيجودا سمحا إذا باع هقاني في نما فرقروس أرجع akkasila namni isa gurguruu barbaadu sanitti gurguraaf waan foqattu waan bareedduu dhajeetti gurguru wauma bareedduu sani ammas dhoysee waan foqattu man ghashana falaysa minna jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam namni nu dage nurraa himiti jaan osoo hin deyne gurgurtaa keessattis osoo nama hin deyne yoo foqattuu taate wanni tun foqattuu dhajee akkuma isiin qabdu sanitti itti himee namni gurgureef jechuudha وصو فورجيد أورجينال جيت غرغر سمحا إذا باع هقاني فينا ما في غرغرو أكسلا نمني ميشا إساف غرغرو وربازو سنتي غرغريف جتشودا سمحا إذا باع وإذا اشترى أماس سنقف الرتنا في نلان يا خا غرغرو يا نما غرغرو خنو أتي السفانة قباتشو قبدو أكسلا نمني جديتي إرّا بتتي أتي بكساسا إفقدي إفلالي نمني وغرغرو أكا بكنا موابدتوسا إفلابي إفلالي أصونين أن بكسا خنته أكا متين يونا غرغر من فدعني يون سلا أكا متين يونا رابطا جئ بكنا موابدتوسا إفقدي إفلالي في الرداء بلالي سنيك سمحا إذا باع هقا وغرغروس أرجع ديتودا حقا نما ميدو وسنتين حقا ساتيس دبرسين كنو غرو بك إذا اقتضت جتون يوني بخا أمرين جباتو تاتي إفيف ميت دمال ملي نما واغر غروف سنين ميدو جتون نما هقا واغر غروف بر تسات الراتكو دبلاف ملي نما واغر غروف سن مالين قدو جتو هم ميدو ميزان جلتيس ماغنيتا نيدو ميزاناس مالين قدو ميزاناس دران الرسو هقا غرغرو أرجع لافا لافنتي لام بريدنا غرغرو جتو وإذا اشترى هقا بتو سماس خانس فالان إسا هقا نمر رابطتو هقا بتو نمر رابطو سن چنكي چورا تنا الربوسي في ققبي في ميزان نافدبلي إساس تنا ميقبتين خخطشي سودان همي دوچو أرجاد هقا بتتوس حال وبريدت لال أكا وساسات يجو واهم داول مدالشد يمت شريان نمني نمر رابطوس نموار رابطوسا هنچنكني
meeqa bitte takkaa'u hanquma itti birte sanii naa gurguri namni yoo hanquma itti bite sanii kasii gurguru taate maaliif achi ta'a duuba inni maal dalaguuf achi ta'a yoo hanquma itti bite sanitti yoo kasii gurguru taate maaliif yoo rakkatte tololtummaan kadhadhu malee naaf gurguriin jaamtu jechuudha gurgurtaa jechuun namni waa gurguru sanis waa irra kaayyateeti akka isaafis isaas hin miinetti hanqi irra kaayyatus akka nama sanillee hin miinetti jechuudha likkumatti arjummaadhaan jechuudha ifiifis hin miidhamin namaas hin miidhin jechuudha laa darara walaa diraara jechuudha wooma dalaydan keessattu jechuudha bitii fi gurgurtaa keessatti akka yoo ati nama waa bitatu taate bikka nama irraa waa bittuu san if godhiif laali akkamitti silaa si taate namni sun bikka isaa if godhiif laali aamil innaas bimaa turiidu an yu'aamiluuka akkuma namni sii ta'uu fedhu san namarraa ta'ii argami gizee hunda maali dhabiyaan ilma namaa eeybii namaa tana malee tasaan agartu namu kanatti namumaatu rakkoo qabaa gizee hunda quba nama mallaata saniifuu khasaaraa namaa keeysa khasaaraa ilmi namaa waan ittiin khasaaramu keeysa gizee hundaa eeybiin namaa nuu mullattee eeybiin teenya nurraa cufamu namni ifiif jechuudha namuma gaarii jechuu waa takka irrina tokko hin qabne namumaatu itti balleeysa malee bitii fi gurgurtaa keessattis namumaatu itti balleeysa malee inni bar nama gaarii tokko if godheef laalu gizee waa bitatus namni akka kiyya gaarii hin jiru jeef laaluun kun ifiifuu salphina xiqqeenya jechuudha irrini guddaan hoggaanii fi bittee gurgurtus ati bar irrineef bira barbaadi malee maaliin irrisu jira jii irrina keeydeeffan wooma hunda keeysattu haaluma jiruu fi jireenyaa hunda keeysatti mara keeysatti yeroo hunda irrina namaa qofan laalini irrina kee laali wanni shari'aan jette ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii keeysatti maal nuun jaan namni xuubaa jaan waa milkaa'ee jaan waa milkaa'ee waa tolee waa miidhagee jaan man shagalahu uyubu an uyubi nafsi uyub gayri man shagalahu uyubu an uyubi gayri waa milkaa'ee waa tolee waa bareedee waa miidhagee jaan eenyu namni kun yaa rasuulallah namni kanatti tola kun bar hunoo wanni jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam namni aybiin isaa aybii nama biraarraa isa shaakalte waa milkaa'ee namni yeroo hunda aybiin isaa jechuudha aybiin inni qabu aybii namaarraa isa shaakalte ammaas faallaan kanaa maali waa khasaaree waa hongayee namni gizee hundaa'u aybii namaa laaluun namumaan rakkoo qaba gizee hundaa'u baatiriinni namumatti ciibsuun aybii isaa maal isa goote isa irraanfachiifte kun khasaare jechuudha wooma lama laan milkaa'uu fi khasaaru milkaa'uun maal keessa jirti gizee hundaa'u irrina jiru baatirii irrina ifitti as ibsu jechuudha anaatu irrina qaba jennee ifitti as ibsu khasaaraanoo maal keessa jirti gizee hunda nuti ifiif waan gaarii if goonee if miidhagsinee if tolchinee nama biraatti irrinachi ibsu jechuudha namumaan nabballe namumaan natti irrisennee ilaalu kanaafi ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waa tolee je tokko jalaan baane namni waa gurguruu fi namni bitus jalaan baane laal samahan je arjaa laafaa gaarii jechuudha hoggaanii fi namaaf gurguru hoggaanii fi bitatus gaarii jechuudha tokko jalaan baane ka bitatus seera isaa eeggatee deemuu qaba akkuma silaa ati taate namni waa gurguru san si taate ati sirraa waa bite akka inni sii ta'uu barbaadu san tahii fi atis akka san tahiituma irraa biti gizee hunda wal qixannaa gurgurette hidaabarra hin miidhini kuni waa lamaan hadiis jecha lama keessatti adaba silaa namni waa gurguruu fi namni waa bitatu qabaachuu qabu guututti fite ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam samahan jecha jawu keessatti samahan idaa baa'a wa idaa ishtara kan sadaffaa ta'u wa idaa iktadaa jaan maal jechuudha wa idaa iktadaa jechuun idaa iktadaa jechuun hoggaanii fi liqii namarraa fuuti yookaan namaaf liqeessiteef samahan ta'u arjaa tahi namni gizee namaa liqeessite hanqa nama liqeessiteef san if jibbisiisee jechuudha laali laafintiidhaan ahlaa saatis laali yeroo saatis laali yoo ka baadiyyaa ta'e baadiyyaan ati yoo namaa liqeessite akkamitti namni sii galchuu barbaadu akkasitti ofii galchiifi yeroo isaa eeggadhuuti liqiisan duraa jalaan badinii siifiin galchettee osoo qabduu galchuun dhabinii galchiifi
سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى يجون هقاني في نمرة نمني إساني وجن جراتشو برباد سنتي أتيس أكسبتي نما الله عليه وسلم جتشا سمحا جو خاني خيستي بيتي في غرغرتا هقاني في ولي فلك أيسنو خيستي نوف مال قد يجودا خانا هنداو نوف يبسي خيساهو لك إلا وجي والقبتي نمني توقع جا يوني في والي كيفتي أجري لك إلا سن أجري صدقاء الرجال تجا أكمل صدقاء الرجال لكن سن خدا سديد لكاومتيف صدقان خدا لكاومتي مدي خدا سديد لكاومتيف خيساو يجودا نمني لكي خنتيف سن حال ساسن أبسوفين مارف برباجفتي لكي نمني خن حالات داد ركون ردفتيدتي لكي سنفدتي نينجل تجيتو أصوت التافتو تكاو حال تجيرم حال سن اللي بيته أتيس أبسوفين نما سنيف هنكا حال ربي نسالا فسي لكي سنفر راخفلو ايقوفين أجري قدا سلاسة دقان قبض سني قلت ربي نسيف خاية يجودا حال سنيف معسر يجودا معسر يجود نما لكي فودي لكي فر راخفلو دلبي نما سنيف أبسي يجو أبسي تيفي حال سا لالوفين حالان شريعات نخيستي أجري بدو قبض namni liqii fuudhe namni liqii namarraa fuudhe hoo nama san dheessoo osoo hin ta'in itti dhiyaate haala akkanaan na mudate duraan akkanattiin baallama seene naaf je'ee haala bareedaadhaan ibsuu fi gaafa ammoo rabbi kanneef firraa kafalu tanaaf miidhagina islaamummaan qabdu waa hunda keessattuu bareedduudha islaamummaan bareedinni siirraa kan ka'e namni hundinuu laa darara walaa diraarette namaas hin miidhin ifiifis hin miidhamin miidhamii siin jettu shari'aan namaas miidhin jettu garuu yoo dirqama taate miidhaa ta'e filadhu malee namni miidhamuu fidini saniif shari'aa keessatti yoo niif namni tokko si dirqee jechuudha si jeesnamoo lubbuu namaa baasta jee lubbuun tee haa baatu malee lubbuu namaa hin baasini jetti miidhaan sirra dhufti jechuudha miidhaan namarra dhufti moo sirra dhufti yoo jedhu miidhaa san ifiiteetiif filatta malee miidhaa san namarra hin fidini ammoo kun maal keessatti akhafu darareenii waan jaan keessatti jechuudha yoo ammoo miidhaa xiqqoodhaa fi miidhaan guddoon jiraatte miidhaa xiqqoodha filta malee miidhaa guddoo hin filattu jechuudha nama miidhuun yoo niifi takka ati miidhamii takka namni haa miidhamuu hin sin dhufte yoo filannoo taate nama miidhuu san hin filatinii ifiif miidhami malee jechuudha irra ajrii guddoo qaba maaliif kun irra yaraa waan ta'eef jecha daftee san baraaru jechuudha lubbuun isaa akka hin baane godhuutu kana waan ta'eef jecha woma hunda keessattuu miidhaginni shari'aan teenya qabdu haaluma jiruu fi jireenyaa keenya keessatti wanni guddoon irraa hubannu ati nama hin miidhin namni nis hin miidhamin jechuudha yoo niifi namni maal jaa idaa reeyta annaas ba'an laa takun dhi'ib jaa yoo namni hoolaa ta'uu garte yayyiitti hin ta'inii jaa yayyiitti taatee hin nyaatinii yoo ammoo idaa reeyta annaas dhi'ib laa takun da'an yaakuluuk yoo namni maas yayyii ta'uu garte hoolaan ta'inii maal jechuudha yoo niifi namni yayyii ta'uu garte hoolaan ta'in jechuun maali yoo nam bikka silaa akka yayyiitti jechuun miidhaa yayyiin hoolaa irraan gaggeessitu akkasitti nama waa miidhu garte nama sun duratti hoolaa taatee miidhaa san hin qeebalinii miidhaa san firraa maal godhi deebisii miidhaa san akka miidhaan san sitti hin dhufne godhi jechuu firraa maal hoolaan ta'inii hoolaan maal jechuu miidhaa san firraan deebisu numa nyaadama akkas hin ta'inii yoo ammoo ati rabbiin humna sii kennee carraan taraadha duniyaan tullaan duniyummaan tunuu faragaa jaaniin duniyummaanu khaarraan tana ol qabe boru rabbiin gaqqaba khaarraan tana gajjiru ol qaba jechuudha khafadhe ol qabe khafadhe gaqqaba gaafa rabbiin ati humna waa miidhuudhaa sii kenne ati arra yayyii taatee jirta humna yayyiin hoolaarra qabdu qabda maal hin godhini hoolaa san hin nyaatini hin miidhini maal hin ta'ini hin miidhini jechuudha osoo waa miidhuu dandeessu miidhaa sanirraa if qabiyetti shari'aan ammoo gaafa miidhaadhaaf yayyiin ilkeessin baaste maal hin ta'in hoolaa duratti taateen eeggatini khalloo yayyiillee taatu uffadhuutu ofirraa maal godhi firraa ittisi jechuudha difaa'an hin nafsi jaaniin malee haaluma hunda keessattuu niis hin miidhin niis hin miidhamini ammoo wanni guddoon shari'aan jettu yeroo hunda eeybii isaatiin milkaa'ee waa tole jee namni tolaa jaamee namni laalamu nama eeybii isaatiin shaakalame eeybii namaarraa sanaafi warra eeybii isaaniitiin
AB namarraa jechuun gizee hunda irrina namaatti baatiriin keenya gizee hunda gara namaatti deemu osoo hin ta'in baatirii fitti asibsee irrina jiru sanirraa of fooyyeessaa of bareechaa deema jechuudha. Wannummaan gara rabbiitti deemanuu gizee hunda irrina maaliitiin qaba jettee nama takka jaa aduwwii teetiin gara rabbii deemta jaa aduwwiin gizee hunda maal siimti irrinuma kee kanas jala deemteeti AB teesii kokkotti ati AB san dhiisaa deemtaami fooyyawaa deemta guddachaa deemta jechuudha. Saniifi warra AB isaaniitis akkasitti firraa laalee AB san firraa dhiisee gara guddinaa gara fooyyeensaa deema jechuudha. Gizee hunda rabbiin AB teenya nu haa banu AB namaallee rabbi nurraa cufu warra gizee hundaa AB isaanii laalee AB isaanii sanirraa maal irraa firraa dhiisee gama rabbiillee ol deemu rabbi nu haa godhu. Gizee hunda ammaasis warra yajii durattis hoolaa ta'u rabbi nu hin godhin warra ammaasis hoolaa irrattis yajii ta'u rabbi nu hin godhin. Warra gizee hundaa miidhaaf ta'e osoo hin ta'in wooma gaarii dubbatee wanni gaariin nama keessallee facaatu rabbi nu haa godhu. Ilaalcha nuti jechuudha gizee hundaa rahmata walii godhuu fi bitaa fi gurgurtaa teenya keessattis warra akka silaa shari'aan feetu kanatti deemu rabbi nu haa godhu. Sheenaa duniyaa akhiraa jala rabbi nu haa baasu. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.